ole English nal tak le man taka thiam tur chuan advanced English kan thiam hnem angai kan ti sia he video chuan advanced English kan en ho le don ani pakhat na chuan thil thalama tangin hantan ila that is very good kan ti chuan mizo chuan kha a thakop mai thratakani thil thratakani tina ani chu advanced English changkang zoka kan da don chuan that is outstanding titur ani that is outstanding titur ani that is very good ti poka aman theya that is outstanding ti kha a professional zoka kha advanced English ania man ilo tum jok don nia ole panina chuan he khovela thil thon pek gift of nature a hian enge ropui bera irin ti in hanin zo taila keima ani na kan siam thei si lo le pathian thil thon peka ropui berle traber a ka ngai chu mel that na hiani mi mel tha te chuan du sak an lo a lo sual po ni se khongai te an ol sama mel siale mel chelu tuk ang chi te po hi chu hei nalak na kong chitin renga kulama abik takin phailama te po mel chia te chu I na mu te harani mo sai to pila mei che mel thatak chuan nan mu jung chu kam ni a chan chu khual lo chon turan ui sa mel thatak kha an ni angai ni kha thil thon pe ka thil ro pui tak chu mel that na moi na hi ani chu I mel thalu tuk ti hi basic English normal English kan soi du chuan you're so beautiful kan ti meya you're so beautiful email thalutuk I moi lutuk e tina ani chu English professional changkang jok dewa advanced English kan da don chuan you're drop dead gorgeous mo you're drop dead gorgeous ti tur ani kha you're so beautiful tinen khan ai nang chia ani chuan you're drop dead gorgeous ti kha man hilo tum don nia ole pathumna han kalila khovel kan om chung chuan mingai nat om le mi fel em hi chu ngil nei na nga tak mo min hong tak mi khongai thei tak hi an ni fo thin ani chu tiang chuan ingil nei hle mai you are very kind kan ti chuan you are very kind ingil nei hle mai tina ani kha basic English normal kan man ania you're very kind kan ti chuan basic simple English kan ti kha ani chuan professional advanced English kan da don chuan hian kan mang theya you have a heart of gold mo you have a heart of gold khami kha ingil nei hle mai you are very kind ti tluk pui chia changkang le professional advanced English kan da thei tan chu ani you have a heart of gold ti tur ani kha practice hilo tum le don nia ole palina kal leila kan mi ngai na tele hi kan mi kom ngei te chu ron sinin hanin mudon lo ton taila amo kan kianga tangin han kal hadon ta se khatiang anga khan chuan heta hian omro heta hen omreng te che kan ti thina ni an kalson kha kan phal lo thina ni heta hian omro ti na chu English chuan stay right here ti mai turania stay right here kan ti mai thina ni kha basic English annol puile atlang pui kan man chu ani kha aya professional le standard jok advanced English kan da thei dan ol sam tak awma chumi te chu stay put ti mai turani stay right here ti aya kan stay put ti kha ol sam joka a professional joka tun lai man lar advanced English ani heta hian omro tina ani stay put ti kha man tumin lo practice don ni ole apangana chuan nampui tele keini ngai te poina kanin du sak le kan ngai nat tele kan thian tha teu te hi kanin du sak na kanin hlan the na chu choya in som te hi ani fo thina abik takin nam changkang nampui te ho phei chuan dinner ei tura an som chu anin som te hi to chuan an ta na mi poimo tak
mi hlut tak an minga isan tak ang chi hi ani fo thin ani I mi hlu lo le mi mai ang hi dinner ei pui tur hian anin som vak lawa in mel riat thra nei nan te anin som thin ani chuan chu tiang anga dinner ei na te mo thil engkima I lo puara mo I thil ei kha I lo du to ka puare ka du to ke ka puar to lutuk I lo ti ta kha tiang e khan basic English a chuan all sam takim I'm full kan ti mai ni I'm full ka puar ka du to ke tia choi na te pon han khordon se ka du to ka puar tol tuk I lo ti ta kha tiang khan English chuan I'm full iti mai ni basic English a chuan mo normal English at lang puya kan man ani ta ni chu advanced English a chuan professional le changkang deuh zokin I lo mang du ta khatiang anga chuan I'm staff mo I'm staff iti don ni I'm staff ti kha ka puare I ka du to ke ka puar lu tuk to ti na kha ani I'm full ti aya khan I'm staff ti kha I lo mang to sok to nia kha amoi ma man lar ani bok ani ole hatop nan hei te hi kanda telange idiom hei trong upa idioms kan ti hi advanced English ka sei to ang khan professional English standard deuh mo English changkang dewa hian an mangna sa ma kha amoya gi hriat anuam bok ani heta po hian thil pakhat karon zep tildona mihring kan ni chuan hlau thon na te mo zam na te thil vati ngam lo na te entianan school college kan kaldona kan kal tir don chun kan zam thrin ani khami vati kha kan hre thrin ani mo thil vati top kha amo hlau hrim te po khatiang kha thil aom theini khatiang isoi khan I'm scared to do this mo I'm scared to do this khami om zia chu hemi ti hi ka hlawani hemi ti hi ka zuam lawani mo I ka nervous ani po ti la dik theyang kha ka hlawani mo thilvati college kalpo mo I'm scared to do this iti chuan hemi ti hi ka hlawani I'm scared to go to college mo college kalte po kha I hlau thu kha I soini khamia I'm scared to do this ti aya khan advanced English professional tun lai zo advanced iman thei dan chu I have cold feet khami kha advanced English ania imang theyami he thil ti hi ka hlawani ka khurani ka nervous ani mo I'm scared to do this ti aya khan I have cold feet ti kha man ilo tumanga kha amoya a professional ani ti riat turani kha idiom amma ka video apo khang kalauda to in ka ria maro su hei hi kan zep telve ani ole he video chuan kan du tok le photang ti khan advanced English chu paruk karon thlang chuaka advanced English paruk ithiam khan hi hlok to ani chu mai ba ka basic English kan ti atlang puina kan man ang chi kha khatiang po kha atha thoka te ma entianan English la thiam lo deuh hlek ti mayang tong moi lo ni lo sela khami tan khan ala man char the ani broken English atangin tran tur advanced English a direct han zuan lu lo tur ti riat tur ani engwangin nge advanced English ka ti fo intimate heya entianan advanced English chu phaya te mo na zongina mo khoi huna po interview I face ta ni khatiang anga khan basic English mangle broken dewa tong kha interviewer mit muwa khan clean a harani accent si pronunciation te kha I chu thu ran lo ni se advanced English I han man tral a professional taka I han tong tral khan chuan interviewer khan a mu dan che chu khi ta yam ngal ani itlin theina chance kha 50% ani mo interview ma how atang khan chu wang chuan advanced English hi karon da ram trina chuan nang pon lo en la lo zir ram la advanced English kha atheyang tokin I man ilo tumanga basic English te chu hei thian ho in kom na po ala man pop thei tu na karon da then khatte po kha man tlang lon zo kani advanced English kha
ak tam thayang ber practice man chun zom hilo tum don nia chuan I professional taka itonga advanced English lo mangtral tralani chan mi te mu dan se po adangang khi da an endon se ani ti ka hriat reng turani ole he video chong kan du tok le photanga hun man nuam vek ule